masih ada rupanya ondel-ondel. Ondel-ondel serem ini. Kalau di Jakarta ada jarang. Ini di Bogor. Ondel-ondel serem. Maaf kiri. Ondel-ondel serem. Ondel-ondel nggak jajan es teh sama mie ayam ya? Ondel-ondel pinggir rel kereta api. Apa jangan-jangan dia menonton KRL lewat nih? Wah, itu ondel-ondel udah pergi, keretanya baru datang.